این چاره‌بینی مهمی نظامی در 4 مرحله و با طور نظریوی و عملی جریان گرفته طبق طلبات مشق‌ها در مرحله یکم آن روز 11 مارس سال 2020 ساعت 6 صبح با وقت محلی تمام قوه و واسطه‌های قشون‌های гарнизони خطلان مسلح و مجهز با تکنیک و لوازمات حربی و با اشاره بانگ خطر جنگی برداشته شدند و در موضع‌های مدافعوی موقع‌های خود را اشغال نمودند. علاوه بر این در بینای کمیساریات حربی ولایت خطلان و مشق‌های نظامی حدود آن برای اداره کردن قشون‌های سفربر گردیده ستاد مشترک هماهنگسازی بین ساختارهای قدرتی تشکیل کرده شد. در مرحله‌های دوم و سوم مشق‌ها باشد طبق طلبات اشاره جنگی رئیسان شهر و ناحیه‌های ولایت خطلان، رهبران اول ساختارهای قدرتی و دولتی، مقامات حفظ حقوق این گارنیزون، شهروندانی در قید کمیساریات‌های حربی بوده، تکنیک‌های خواجگی خلق و دیگر لوازمات ضروری و جمع آمد مدافع حدودی مشغولیت‌های آمادگی سفربری جلب کرده شدند. باید تذکر داد که مرحله نهایی مشق‌ها در رزمگاه فخرآباد قشون‌های زودعمل قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان که در بلندی 1120 متر از سطح بحر جایگیر میباشد در برابر جلب قوه و واسطه‌های نفع‌های قشون ارتش ملی کشور و ساختارهای دولتی و حفظ ترتیبات جمعیتی جمهوری تاجیکستان همزمان گروه تعیینات مخصوصی ارتش ملی جمهوری ازبکستان نیز در این مشق‌ها شرکت داشتند. барои мо боиси ифтихор аст ки маҳз бо ташаббуси сарони давлатҳои тоҷикистону ӯзбекистон дар чунин машқҳои васеъи низомӣ фаъолона иштирок менамоем. дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳуриҳои тоҷикистону ӯзбекистон ҳайати шахсии ҷумҳурии ӯзбекистон дар якҷоягӣ бо низомиёни тоҷик тамринҳои васеъи низомӣ мегузаронанд ва ин баҳри боз ҳам таҳким бахшидани робитаҳои ду кишвари дӯсту ҳамсоя мусоидат менамояд. имрӯзҳо дар тамоми гӯшу калонори дунё ҷиноятҳои терроризм, экстремизм, қочоқ маводи мухаддир паҳн гаштагӣ аст. ҳеҷ як давлат наметавонад ки дар танҳоӣ ин вабои асро аз байн барад. аз ҳамин хотир машқҳои муштараке ки мисол мо мегузаронем байни ду давлати ба ҳам дӯст бар зидд он мубориза барем ва ҳамин терроризм, экстремизм аз байн барем. ҳайати шахсӣ ба машқҳо ҷалб гардида аз сохтору мақомоти давлатию қудратӣ ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон мувофиқи матлаби ба машқҳо пешбинӣ гардида ба амалиёт шурӯъ намуданд. қобили зикр аст ки дар машқҳои мазкур дар маҷмӯъ аз навъҳои қушуни қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҷузу томҳои қушунҳои хушкигард, қушунҳои зудамал, қувваҳои ҳарбии ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ, қушунҳои муҳандисӣ, қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ, қушунҳои дохилӣ, вазорати корҳои дохилӣ, гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи гражданӣ, кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва дигар сохтору мақомоти давлатию қудратӣ ва ҳифзи тартиботи ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолона ширкат доштанд. дар ин машқҳо дар баробари иштироки сохтори мақомоти давлатии қудратии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон гурӯҳи таъиноти махсуси артиши миллии ҷумҳурии ӯзбекистон низ фаъолона ширкат намуданд. бояд ёдовар шуд ки дар даврони истиқлолияти давлатӣ маҳз таҳти сиёсати пешгирифтаи сарони кишварҳои тоҷикистону ӯзбекистон дар машқгоҳҳои ҳудуди тоҷикистон ин севумин машқҳои муштарак мебошад ки дар он низомиёни артиши ҳарду кишвар ширкат меварзанду аз ҳамдигар сайқали таҷриба менамоянд. аз он шодам ки имрӯз дар машқҳои муштарак иштирок намуда истодаам ва байни ду давлати бо ҳамдӯст яъне тоҷикистон ва ӯзбекистон ин гуна мехоҳем ки ин гуна машқҳо зиёдтар гардад ва мо омодаем ки ҳамеша ба барвартани худ яъне ҷумҳурии тоҷикистон содиқона хизмат кунем. ҷараёни баргузории марҳилаи ниҳоии машқҳои амалиёти стратегӣ зидди террористиро роҳбарони вазоратҳои мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон назорат намуданд. зимни баргузории машқҳо эҳсос мегардид ки аз роҳбарони аввали қувваҳои мусаллаҳи ҳарду ҷониб сар карда то сарбози охирини дар машқҳо иштирок дошта бо як рӯҳияи ҷадид дар партави дӯстиву бародарӣ, якдилӣ, сарфарозӣ аз сиёсати пешгирифтаи сарони кишварҳо бо матонату далерӣ ва ифтихор аз таърихи гузашта дар машқҳо иштирок менамуданд.
ضمن نتیجه‌گیری از جریان مشق‌ها وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک شیرلی میرزا و وزیر مدافع جمهوری ازبکستان گنرال مایور بهادور قربانوف مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان اشتراک و سخنرانی نمودند. بعد از انجام سخنرانی حاضرین با اشتراکچیان فعال مشق‌های مشترک عملیات استراتژی ضد تروریستی رهبری وزارت مدافع کشور به خدمتچیان حربی ارتش جمهوری ازبکستان که در مشق‌ها اشتراک داشتند مدال و افتخارنامه‌ها و تحفه‌های خاطروی تقدیم نمود. در نوبت خود از جانب وزیر مدافع جمهوری ازبکستان نیز به خدمتچیان حربی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان مدال‌های جشنی، افتخارنامه‌ها و دیگر تحفه‌های خاطروی مکافاتانیده شد. رسم گذشت حربی از نزد منبر چون آیین دائمی نظامیان انجام بخش مشق‌های مشترک عملیات استراتژی ضد تروریستی محسوب می‌یافت.